L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia ta' ruling mingħajr preċedent kontra it-teħid ta' ritratti u filmati fil-Kamra tad-Deputati waqt li refera speċifikament għal inċident simili fis-seduta ta' nhar it-tlieta li għadda 7 ta' Novembru. Nifhmu li l-kundanna tal-Speaker kienet indirizzata partikolarment għad-deputat tal-Establishment Carol Aquilina li dakinhar ħa ritratt tal-Prim Ministru Robert Abela u użah fuq il-medja soċjali flimkien ma' kumment dispreġġattiv biex iżebilħu. Dr. Farrugia semma kif l-unika permess li jingħata biex jittieħdu ritratti u filmati fil-plenarja jew fil-kumitati parlamentari ikun dak lil membri tal-medja. F'ruling dettaljat, l-Speaker ikkwota partikolarment mir-regoli tal-Parlament Ingliż l-eskrimej li fuqhom jimxi il-Parlament Malti dwar kif ritratti jew filmati bil-mobile jew apparat ieħor mhumiex permessibbli.